Ladies and gentlemen, we need leaders who are more interested in people than in private ambition. Timeless teachings by world-renowned speaker Miles Monroe. Dr. Miles Monroe authored more than 70 best-selling books, and his work continues to touch millions of people globally. Now, a new book by author Charlie Masara takes a closer look at Monroe's remarkable life. In My Life and Times with Miles Monroe, Charlie shares personal journeys, lessons, and behind-the-scenes stories gained over 2 decades of service. My Life and Times with Miles Monroe by Charlie Masara is now available at leading bookstores. You can also order online at kingdomcommunitysa.org, monroeglobal.com, or email Charlie Masara at icloud.com. Alternatively, call +27 74 688 2111. Get your copy today to avoid missing out. Only available while stocks last. Motsweding ke a go mogela botlhologanyo ya gago ya ML Talk Show na ke dua mo ka Lekgetho mo gagwe ke itumetse motsweding ke na le moeng ka kwano motlhologanyo ya motsweding ke solofela ona le balesika le ditsala ka mo ke bona ka kwa Botswana ke leboge wena o re ditseng ka fa ke bua ka Africa Borwa ke sentse ke le yalo ke na le moeng wa rona ka kwano ke bua ka Renier Swart re tla be re motsenya mo go se fetiseng pelo ka kwana botlhologanyo ya gago ya ML Talk Show. Renier Swart le kae? Dumelang tleng re tsogile ga gona mathata re itumetse go bona le wena ka
Yes, ke re itumetse go bona le wena ke bua ka kgakgaripa, ke bua ka kapa ya rona ka kwano mo ke bua ka metshameko mo kgweleng ya dinao se re se lebale rugby mo Afrika Borwa. Re Swart re kopa o go tlhalosetse gore Re Swart o tlhagela kae ke itse gore nna le wena re tlhagela ka kwa Gotmarikwe. Gona go ntse jalo re bana ba lefatshe le lengwe le la Gotmarikwe jaaka ga ne re gola ne re itse fo nnang teng le Madikwe ba Mmatota se Madikwe o ne o tla morago Madikwe ba Mmatota ene ke mo Gotmarikwe le teng gompieno ke toroponyana e nnyane fela e leng gore ne re tshwanetse re mo phela mo go yone re tsaletse kwa kwano le re goletse mo leroleng la teng ka kwano mo Gotmarikwe ke teng tota e leng lefatshe le le ntle le le monate mo re golela teng mo re phelang teng mo e leng gore batho ba tshwanetse ba na le botho ga se gore batho ba bantsi ga bana botho mme ka kwano tota botho bo tshwanetse bo le teng mo Gotmarikwe ka tse tsotlhe tse re di dirang. Ke itumetse thata motho wa se lebale re na le Re Swart yo buang puo e ntle ya Setswana, puo e monate thata mo Afrika Borwa motho wetso ga o sa tlhaloganye puo e motho wetso botsa o mo pelo ga go tla go kopakopetsa mo kopakopetse o tla go neletsa sekai ka ntlha ya ntata ya rona ya kgwele dinao le kgwele ya sephai re se lebale ya rugby as a commentator. Re Swart ka go tlhalosetse gore o godiswe jang mo bofelong ba letsatsi ke motsadi wa go tsalang ke bua ka mme wa gago le rre wa gago e ne le batho ba jang ga ne ba ntse ba le ka kwano mo lefatshe le ka kwano. O itse ke tlholo ke bolelela batho ba bantsi ke re kana rona nna ke goletse mo nakong ya tlhaolele ya apartheid re goletse mo yone nako eo mme le ntate nna ke goletse mo go yone mme ga se gore re goletse ka yone re goletse ka botlase ga yone mme ga se gore re goletse ka yone ga ra gola ka tlhaolele mme le ntate ba nkgodisitse gore motho ke motho madi a re nang le one ke madi a re nang le one a mashibile go tshwana a o morafe otlhe o feng kapa mang ene ke sone mo nakong tse le mme le ntate ga ba nkgodisane ba re wena re batla gore o bue puo ena ya Setswana kana jaaka batho ba bantsi ba itse mo nakong ya tlhaolele ne re sa tsene sekolo mmogo le batho ba bantsho le basweu ba ke la gore ke motho o mosweu ne ke tshwanetse ke tsene ko sekolong sa Afrikaans se e leng gore ne ke ithuta ko teng mme dimmaraga ga e le gore sekolo se a tswa mme o na ntsa a nkisa ko kasi ko lekeisane la Gotmarikwe nako tse le ne le bidiwa Madikwe ke ilo tsena sekolo le Batswana gore ke tle ke ithute puo sentle ke ithute diane tsa Setswana ke ithute go kwala Setswana le go se bala nako tse le go na le principala kana ne le sekolo se se innyane tota teacher ne le principala ke bona di teacher ne ba le bararo fela mme ne le motsei mosome o a tlhokafetseng jaanong mme tota e ne le motho a kileng a nna principala ya sekolo se se tona tota ko Lefutsana pele a tloga mo Gotmarikwe mme ke ene kana ne go kgwata yaka bana ba ga o sa dira homework ya gago le go sena tlhaolele gareng ga rona le mme le ntate ne ba e batla jalo ne go na le batho ba e leng gore ne ba goga dinko ba re nya jaanong gore o nta gore ngwana a nne jaana mme le ntate ga ba ka ba buisa bile ba re batla jalo ene gompieno ke itumelela sone gore ke godile jalo ke godile mo dinakong tse ne e le gore di bokete mme re godile ka dinako tseo e le gore ga se gore re godile re phela le yone re phetse mo go yone ga ra phelo ka e phela ka yone ene seo ke sone se ne se le monate ditšhomi tsaka kapa balekane le nna ne le Batswana ne re disa mmogo re ya merakeng mmogo ne ke tsamaya ko magaeng thata ke tsamaya ko phela kwa Matlhako re ya merakeng re disa
ga e nna di-holiday e ne e le gore ga ke ka kwana mme dinako tse dingwe re le ka fa batho ba nketela ebile le nna so ke gotse bophelo bo bo monate ba mo gae bophelo bo e leng gore ngwana moshimane a ka nna le bone e se toropong ke goletse se gae ene ke teng mo tota motho o ithutang sentle teng ga o gola ya no ke tumela thata batho ba tsosele ba le rena le Swart ka kwana mo thulaganyo ya gago ya mantla ke bua ka station sa gago ke batle ke bua ka di-station tse dingwe mo nakong se le tsa maloba ke se ke na le ka kwana batho so re se ke se ratang go ke utlwa tshwelo ya gago ga e bua sentle ke batla go tlhalosa sena ka mo go wena se kgethegileng ka Setswana se puo ya kolowe ke eng gore o bo puo e le gore batho ba ileng gore ba tshwana le rona ba latlhegetswe ke puo ya bone ke bua ka bašwa ke bua ka batho ba bantsi ga ba sa batla go bua puo ya bona jaaka wena le mosweu yana ke tla e bua o tla ntshwarela ga ke bua ka jaaka o le leburu o bua puo e monate thata o gasa mo kgasong ya Motsweding FM o ka bolela go le gonnye e tota o itse kana rona re le maAfrika a ke mosweu ba bangwe ga se ba basweu mme tota o le moAfrika ga o ka itse gore dipuo tsa Afrika di dintle ya ene ga ke bue fela ka Setswana ke a se rata ka gore ke golile ka Setswana mme o itse gore kana ga re bua ka Setswana re bua ka puo e tlhalosang ga gona puo e tshwanang e tlhalosang monate jaaka Setswana o tse English re rotlhe re tamogela ko English ka gore ke sejatlhapi ke puo e leng gore ke e buiwang gore lefatshe ka bophara ene ke puo ya business dilo tse dintsi tseo e nne teng mme tota ga o ka bona gore dipuo tsa Afrika di dintle yang ene ke batla o tsenya Afrikaans mo yone ke re Afrikaans le yone ke puo e ntle e tlhalosang mme ga e ka ke a tlhalosa bontle jalo jaaka Setswana bona Setswana gore se tlhalosa kana rona ga o ka lebella ke tlhole ke bolelela batho ke re lebella dikgwedi tsa mo ngwageng gore di tswa yang tse tsotlhe kana ke tlhaloso ene e tlhalosang monate ke Seetebosigo June July gore ke kgwedi e leng gore ya tlhalosa go tsididi o ka Seetebosigo ka gore go tsididi thata ko ne Batswana ba nna teng mo provinceng ya Bokoni Bophirima le ko Botswana nako tsele go tsididi ga wa tshwanne o tswelela ko ntle ga o ka lebelela ke kgang e lengwe yaanong o mpolele gore June ya reng e go raya e re keng ka Afrikaans ke Juni e go raya e re keng Setswana sa re Seetebosigo ke yone kgwedi eo ga o ka lebelela ebile ga re lebelela go bala o re 1 2 3 4 5 6 o tlolela ko letsogong le lengwe mo tse tharo tse di tlhakaneng ebile ga o bona ga re bua ka Sepedi ba re go tshela go letsogong le lengwe go ya go letsogong le lengwe gore ke dipuo tse di tlhalosang le rona ke sone go etsa commentary mo rugby go le monate yalo nna le ba bantsi ko Motsweding batho ba puo ebile selonduna re tlile ka mafoko ka gore ne go sena mafoko a ka tlhalosang gore scrum ke ka Afrikaans ke scrum ka English ke scrum mme go diragala mo lebaleng o sa itseng gore rugby tsamaiwa yana o ka se itse gore ke ene selonduna ke ene ka nnete o tlileng ka kgang ena re ke lesakana la nkope mme ga re gasa ke ka pela go ka pela wa re ke sakana la nkope le ke le sakananyana le lennyane le le diriwang ke ditlhopha tse pedi tsena re kopa gore kgwele e tsene ka mogare gore re tle re tshameke gape dilo tse dintle tse di tshwanang le tse tlhaloso ya puo e re leng mo go yone ke tlhaloso e ntle tota puo ene ga o ka tsaya dilo tse tsotlhe Setswana ene ga ke batle gore Setswana fela Setswana ka gore ke a se latelela mme ga o ka tsaya dipuo tsa Afrika tsa rona mo Afrika Bophirima ke teng tota mo e leng gore dipuo tsa rona di a tlhalosa tse tsotlhe di a tlhalosa ene ke sone se se monate mo puong ena e re e buang
and e leng gore re ka se ke ranta gore eswe re tlogeleng go nta gore bana ba rona ba nagane gore ba botlhale ba itse fela English ga ba itse re go tshware fo se ke se ratileng ga o se tshwaela ka puo ya Setswana yaanong re na le bomme ba e leng gore ba na le selo ba se bitsa co-parenting ga e bua ka puo ya sejatlhapi mme ba bua gore ngwana tla bua puo ya seeng o mongwe tla bua puo ya ga ba sa bua puo ya bone bana ba rona ba bua puo ya sejatlhapi mme ke kopa o ka boleletse botlhale ka kitso ya gago gore ke se feng ba se tlhaelang ka go sa bui puo ya bona Renier Swart e tota ga ke bone gore motho o tshwanetse o fetole puo ya gago e leng gore ke setso sa gago o nte gore bana ba gago ba ska boela ko ba tswang teng nna tota ke bona e le gore go tshwana le banaka ne ke batla gore ba kgone go bua Setswana ebile e le gore ne ba golela ko toropong mme ne re bua le bone ka gore o itse kana puo e etsa gore go na le seane sa Setswana se se reng puo tsela ya motho ke molomo ene kana ga o sa kgone go bua o tla bo o tlhaela bana bao o ka fitlhela ene ke na le tšhomi ke na le mmata o motona ke advocate le mosadi ke advocate ka bobedi ke Batswana ba moetlo kwa etsofa mme bana ba bone ga ba kgone go bua Setswana ne ke ba etetse letsatsi le ngwana teng o Setswana le bo 8 years ke bua le bone ke ba dumedisa ka Setswana ke thoma go tlotla le bana fela ebe ke bona gore tota fa go a tlhaela dipone di a tuka mme ga gona ope ko gae bakeng la gore ga ba itse gore ke bua ka eng ebe ke bua le bone ke re la itse gore go tlhaela eng setso sago kana re tshwanetse re itumele gore setso le botho sa Batswana re le Batswana ke selo se sentle thata selo se se phelang mo Aforika Borwa se se phelang ko Botswana selo se e leng gore se re dira batho yaanong o tsaya bana ba gago o ba latlha gore ba ska nna le setso seo kapa diane tsa Setswana tse dintlentle tse ba ska kgone go di itse e tla be le gore o latlha ngwana tota gotlheleleng ga ke itumelele batsadi ba e leng gore ba dira jalo le bana ba rute puo ya English ba rute puo ya Afrikaans ga e le gore ba tshwanetse ba e dire kapa ba batle go e dira ka gore ke boa gape kere tsela ya motho ke molomo ngwana o sa leleng o tla swela tharing motho wa ke a go amogela motho wa o reditse thulaganyo ya gago ya ML Talk Show ga ke tsamaya ke le ese motho wa ke tsamaya le gagaripa ke tsamaya le moganka ke tsamaya le ka puo engwe ba bitsa kakapa ya podcasting me ke itumetse go sena ka boitumelo go na le dilo tse ke di lebeletseng re Swart mo botshelong o tsene jang mo radiong ga o tsena o simolola because ke a itse gore o dirile matric ya gago ka Setswana ga o feletsa matric ya gago bo sentse o tsena mo radiong ke kopa o go tlhalosetse kitso e gore o bo ipone o le ka kwa Motsweding mo na go ntseletsa maloba ne le re go lebeletse ema go senene ke batla go bontsha sengwe mo sefatlhegong ene le radio Setswana me ke batla o lebelele sengwe fa ke tlo se tlhagisa mo lepokosong la rona ka kwano motho etso ga o reditse ka tlhoafalo ke a go amogela nna ke diwa mo ke Lekgetho mo gagwe ke repile le kgosi ya morabi ya commentary ya Setswana me ke batla go mmatsa sengwe ka kwano ke a go amogela ga o reditse se tlo tlhagella mo go se fetseng pelo me go tlhagella rabi ke sa batle gore e tlhagelle me ke tla bua ka se mo go sa fetseng pelo me se tsene mo go e sa batlegeng me ke batla go bontsha fano ke bua ka digagaripa tsa maloba tse leng di le teng ka kwano me ke batla go bontsha fano ga o reditse motho etso ke a go amogela lebella Renier Swart fa wa bona bakgasi ba radio Tswana a go bolelle leeto le o la tsena jang mo nako ntse le tsa maloba mo bakgasi ba radio ya Setswana e tota e ne le go diragetse gore la ntlha gore ke bue mo radio ne go na le lenaneo mo radio Tswana le ne ba le bitsa gore ba re ke o se ithutile kae
Wow. Ke santse ke le ko sekolong and monna o na ile gore ke re presenter ya lenaneo leo e ne ile Tlompfa Sego. Ntate Tlompfa sa tla go nna mo gae ra bua ka dilo tse dintsi tsa Setswana e ne le kgaso yaka ya ntlha mo radio. Mme ga ke dira matric moraga matric ke ga ke bona gore ke sengwe se o ka reng nka rata go se dira. Mme o itse gore mo nakong tsele kana jaaka ke go bolelela e ne e le mo nakong ya tlhaolele. Ke ile ko radio Tswana ke le technician. Ne re sa tshwanna go bua mo miceng, re sa tshwanna go bua puo ya Setswana ka gore ke mosweu. E ne le sengwe se se diriwang ke Batswana fela. Ke thomile ko radio Tswana ka 1978. Ene tota le banna ba batona bo Sello Phiri, Omden Setsedi, Nick Mokwena, Julius Khori, banna bao ba ne ba le teng gore ke ba fitlhela ba le teng. Mme batho ba e leng gore ba ntsere ba ntshupetsa Omden ke monna tota o e leng gore o mphile ke mo tlhafalela jaana Omden ga ke mo bona. Ka dilo tse tsotlhe tse ke di rutilweng ke batho bana. Ne e le ke kopa tshwarelo e ne le dilo tsa nako ele ne re gola ebile ga ke tsena ko radio Tswana nako tsele ne go sena selo sa bone le rona ne le rona ne go sena dilo tse ne go santse go na le tlhaolele ke santse ke gopola o itse gore re majonko mo dijareng tse ne di tswelela ka bo 18 mona o moshimane o le jonko o batla go tsamaya dinaga ke santse ke gopola molokwe Pagel Khaswe o Brimotlong molokwe Pagel Khaswe o Brimotlong ene o kare mo nakong tsele ne le selo Thupa Selau ba ntsa ka gore ne ke re ke batla go bona gore ba nna kae ene ba ile go ntshupetsa gore ne go buiwa thata ko majonkong gara gore Pirates Club e ko kae nako tsele o kare ne le ba ntsa ba nkisa ko teng ke le motho ile one wa mosweu ko mme ne ke ya ke ile go bona gore go ntse ke tsene mo tsa metshameko ke le technician ne ka kry shift ya go thusa Omden Singh mo nakong tsele ne re tshwantse re gase motshameko wa e ne le Morocco Swallows ne ba tshameka le Witbank Black Aces ko Orlando Stadium ya kgale ke a bona ke ile kwana le Omden ene a ntse a etsa commentary ya gago mo nakong Omden a bampha mic fe a re monna wena o bona motshameko gore o tsamaile ka mogontsi gore ne ke commentate ke a tswella ke a fa se ke se boneng Omden a ba e tlogela ga re boela ko gae kapa re boela ko studiong Omden o nta re monna kana go tshwanetse o didimale fela ga o seke wa nta gore o ile o breka gore yaanong kana o buile mo moeng re tlo tsena mo mathateng ile gae ga gona motho o ne a itse ka yone ga gona eng gape se se diragalang ra ya ko motshamekong o mongwe Omden yaanong ga mpha mic a re leina la me kana la Setswana ke Rampotšane ba botlhe le ba nkitse ke le Rampotšane a mpha mic a re Rampotšane tsa bua gore o e bona yang ene a introducer e le gore ke Rampotšane Montsho sefane sa ka ke Swart ene go se fetola go se etsa Setswana ba re ke Montsho Rampotšane Montsho ene gantsi kore dijara tse dintsi ne ke gasa ka one mokgwa ka leina la Rampotšane Montsho batho ba sa itse gore ke mosweu o gasa mo stationeng sa batho ba bantsho mo nakong eo ka gore e ne le molao ne re tshwantse re fete mo molaong ka dinako mme tota dijara tsele ene ga o ba ntshupetsa yalo banna ba kgale ba radio Tswana ya fetoga ya nna Setswana ya nna radio Setswana ya fetoga ya nna Setswana stereo a be le gore yaanong re tsena mo Motsweding le tse dingwe tse tota e ne le dinako tse di monate ga re gola teng kore ga ke a tlhola ko stationeng dinako tse tsotlhe mo programming ke ga ke ba ntsa ba nkisa ko Gauteng
ko Auckland Park gore ke ilo dira sports fela ga ke dira sports yalo ne ke se direla le di station tse tsotlhe tsa leleme la Afrika ga mmogo le Setswana ene se le teng ko so ke setse le magatse so ba mane le bobedi ke le mo teng ga radio ene ke le mo di stationing tsena tsa leleme la Afrika ke sa tsenye Afrikaans le English mo go yone. Wow. Motho so ke a gomogela ka boitumelo ke itumetse thata re bua puo ya Setswana a go ipile ka puo ya gago a go ipile ga ke re mo go wena o seke wa bua puo e sele mme ke a kopa buisa ga o le motsula o bua Sezulu e mongwa gago a ka bua puo ya gagwe a go ipile ka puo ya gago motho wetso ska re o botswa o bua fela Seesemane o bua puo ya Seatlhapi ke ka bogo ke tlhalosang ka borepana motho wetso thulaganyo e reditse motho wetso ke ML Talk Show ga e bitsa ka tlhamallo ke Morgan Lekgetho mogagabe o se lebale motho wetso re bua ka bokoni jwa ke bokgoni jwa bokoni bophirima motho wetso ga bua ka puo ya Seatlhapi re together we move northwest e re ipelang ka yona motho wetso nna le re Swart re tlhagela ka kwa Hot Marikwe re bua puo ya rona motho wetso re ipela ka yona mme o tlhalositse ka Setebosigo ya tlhalosa Setebosigo ska eta bosigo motho wetso ke puo e monate e tshwantse re bua ka yona ka boitumelo re Swart a re lebelle ga o no simolola ba go leletsa Mike ke dance tshedi la ntlha ka kwa Orlando Stadium ka kwa Escotini za Mabinzela a go boneletse o leletsa motshameko go no gasa e le Orlando Pirates le motshameko mongwe a go boneletse motshameko mo nakong e sa fetseng pelo go senene fela o boneletse motshameko e kite ka go ka kwa lebale la ka kwa Orlando Stadium ka kwa most pensa Orlando Pirates sentso sa matepe ka monaka se tshameka le stopper sa magosi o ka rena tsa motshameko mo nakong sa fetseng pelo be gore ya rong o pa mo selo se makatsang ha ke tlhole ke etsa kgole ya dinao go le kalo ene gore ke ga ke tlhole ke le mo go tsone ka nnete ga o ntha gore ke a ke re yanong ga re thoba go practice dilo tse re ke tshwanetse ke ipaakanye sentle ene ga se gore ke a gana nka e leka me gongwe batho ba tla ntshega jaaka ke a gopola nako tsele a kile ra fa Rastus Maiketso maope ra mo fa Mike gore a gase game ene le ditshego fela ka gore Rusty ne le motho o na itse mmino ona a sa itse metshameko so nna gone jaanong ke gasa metshameko ya rugby fela ga ke se tlhole ke etsa mabole tennis dilo tse di tshwana le tseo so ga ile gore ke tshwanetse batho gore ke dire sengwe ke tla se etsa ka go etsa rugby ka gore ke yone fela e leng gore ke re ke ska o sena bogano ke to go neletsa rugby re ke go neletse kgwele ya dinao motho wa se ke go bogela mo thulaganyo ya gago ya ML Talk Show re setse re le ka kwa le paleng la kwa FNB Stadium ke go mogela motho motshameko ditlhopha tse opedi e leng Orlando Pirates tsa ntshotsa matepe ka bolaka di tshameka le setlhopha se le sa magosi ke bua ka basimane ba Kaizer Motaunga o gopola setlhopha se ke ditlhopha tse le ba di bitsang Derby me mo tutlhopeng fa re tlabe re tsaya mosimane wa e leng Itumeleng Nkune ke ena mokaptenete wa stopper sa ke bua ka sa Kaizer Chiefs ka mo Orlando Pirates motho etso ke ena mosimane e leng maele ba bangwe motho etso ba le go ba tlabe ba tshameka go senene e tlabe le gore ditlhopha tse di berekile go katla seatla mo thulaganyo ya gago ka ya mantlha ka kwano e re ke setse ke ise dithapo tsa me ka kwa Restaurant o bona fela gore ditlhopha tse di tla tsamaya sentle se go le gompieno e tore go ntse jalo motshameko wa gompieno e tlo nna motshameko o monate motshameko e leng gore re tla bona gore tota ba e leng gore ke dikgosi tsa ko Soweto ke mang kapa dikgosi tsa ko Gauteng ke di Buccaneers kapa ke bone Makhosi mo motshameko wa gompieno e tlo nna motshameko e leng gore e tlo nna motshameko o thata mme maemo a bosa mantle ga gona phefo e kalo e fokang re bona ile gore tota go na le matswidi ya batho ka kwano ene ga gona le ga ile manno a peba gore e tla tsena mo teng ga stadium gompieno ka gore go tletse ene tota ga o ka lebella yana re bona difulaga tse di serolwana tsa Chiefs tse di leng teng ga mmogo le tse dintsho tsa Pirates
mme tota e tlo nna motshameko o montle mme ba tla tloga ba ragoga gone yaanong mo mohubung wa lebala. Ya iketere re na le that ability ka puo engwe ya seeng re na le ability ya go tlisa motshameko mo bathong ba rona mo Afrika Borwa. Motho wa ke sentse ke na le na ka kwano ke bua ka kgaripa ya ka kwa Motsweding FM rugby mme re tlo mo neletsa motshameko wa rugby re tla be re neletsa lineup ya gagwe segolo gompieno mme a gone go ba bona ka kwano mo thulaganyo ya gago ya ML Talk Show. Before re ya ko rugby ga re tlhalosa ka boripana mme ke kopa o go neletse leeto la gago le banna ba tshwana le bo dance tshedi banna ba tshwana le bo Selophiri a go neletse go le go nye ka bona gore e na le batho ba le jang ba ratang ke bua ka podcasting e re sentse re le mo go yone o ka re neletsa ka bokhutswana gore e na le batho ba yang re dance tshedi ga mmogo le Selophiri. Omdene tota ne le monna o na rata metshameko. Omdene e ne le motho o e leng gore o ka nna wa mo fa motshameko o mongwe le o mongwe na ka kgona go gasa. E ne le creator monna o e leng gore bo kgona tlhalosa se se diragalang mo lebaleng teng. E ne le selo se e leng gore bareetsi ba gagwe ne ba mo tshwere ka leleme ka mokgona tlhalosa ka teng. Omdene e ne le monna o ne a rata kgwele ya dinao thata e ne le monna o ne a gasa mabole ka mokgwa o montle tota. Ke santse ke mo gopola re dirile metshameko e mentsi mmogo ke le technician ke le gore me kana o le technician wa reetsa gore mogasi wa gago o bua ka eng ene o lebella tlhaloso ya gagwe gore e ntse jang. Omdene tota ne le motho o nka mo comparang le ba batlile moraga gago re lebella Kaibo Manyapelo ka gore Kaibo le ene ne le o na le mo classing ele ya home density then e ne le motho a na le talente e ntsi thata ka go letlhakoreng la metshameko metshameko ya rugby ga mmogo kere wa le jonko tota o sa tlholong a re rona Kaibo mme e ne le wa go pele ga Kaibo Omdene ne le motho o na itse metshameko tota ene le gompieno tse dintsi tse nna ke di itseng go tswa ka go gasa itswile ko banneng jaaka bomdensity ga re ka lebella Selophiri talente e ne le ko Sello o na le talente kapa le jaanong kana Selophiri o santse a phela ke moruti ke sebaka ke sa bue le ene le Selophiri ke monna o na a ka nna le lenaneo le leng gore o ka nagana gore monna o se toutu mo go maswe o etsa dilo tse di sele o etsa eng e go sa nna jalo a tswa mo studiong a tsamaya a boa a tlo etsa lenaneo la ditatolo a tswa ko a boa a tlo etsa lenaneo la kgaso ya sedimo dilo tse di tshwanang le tseo e ne le monna o na le a re talente e ntsi tota Selophiri na a sa kgone go gasa metshameko ne se motho wa metshameko le talente e na le yone ya acting and ya go tlhalosa ya go etsa di-program ga ke dumele gore ba santse ba le teng ba ba ka kgonang se ne Selophiri a di kgona ga re ka bua le bareetsi ba kgale ba ne ba reetsa mo nakong eo nna tota le ene Sello e ne le monna jaaka ko go bolelela o na ka dira program ya di-joke a tswa mo yone a tsena mo programming e leng gore e serious thata a tsena mo dikgangeng a di bala a tsena mo se sengwe a se dira mme o na le talente e tshwanang leo ke sone se ne ke se gopolola ka Sello. Motho wa so re itumela re utlwa ka mogo Renier Swart a tlhalosa ka boripana gore motho wa go ipile ka puo ya gago a go ipile mme o tsaya Setswana o tsaya puo engwe o e buang ko lapeng o tsaya sentle fale le fale o bua ka manontlhontlo mme o bua Setswana se tletseng boitumelo ka manontlhontlo mme ke Setswana se re ipelang ka sone ka kwano mo thulaganyo ya ML Talk Show. Ke itumetse ga o no ke lebeletse metshameko ya rugby o ileng wa e tlhalosa fale le fale mme
ga o lebeletse England le South Africa ka 2019 o no sontso o buisa motshameko o no le commentary ya motshameko wa England le South Africa World Cup kgotsa ke ya 2015 e ke yona 2019 ya makgaola kgang gane re tsene mo cup finaleng ene re fenya motshameko ke ga ke etsa motshameko ka go ga setsa setshaba se sa rona se se buang Sesotho ke re Sesotho ka gore le mo Lesedi FM ga mmogo le mo Thobela FM mo nakong eo ne re gasa gore batho ba retsi ba tle ba itse gore Afrika Borwa e dira yang go tseneng se le so se ratileng ga o le mogasi jaaka o bona batshameki jaaka re tla ba tlhagisa ka kwano ke ba feng batshameki ba ileng gore o ba ratile ba ileng gore le gona o kare ba dirile go ka tlala seatla mo kgweleng e ya ke bua ya rugby motho o ka se kgethe batshameki ba bangwe mo gare ga ba bangwe mme ke batla go bua ke re ga o ka lebella banna ba pele ba ne ile gore ke balatedi ba ko pele ba setlhopha sa Afrika Borwa mo dinakong tse gane rona re gola le gona le monna o ne ba mmitsa ba re ke Frik de Pre mokgwa o ne a tshameka ka teng e ne ile so se sentle Nas Botha ne gona le batshameki jaaka Morne du Plessis o ne le captain ya Afrika Borwa mme ke ba pele bao nako tse le tota ne re sa bone motshameko wa rugby wa batho ba bantsho go le kalo go tla itse gore tota ne go na le batho ba tshamekang rugby bontle jang mme ne ba le teng mathosa ba tshamekile rugby setse le dijara tse di fetang tse legolo ba ntse ba tshameka rugby ba tshamekile rugby ntle gore tlhaole le ne ba ntse gore ba ska yes on mo captain yes o khara go utlwa ke a gona go utlwa e ke tegerana le mathata technique a senang ka sepe le ona mme re tla wa bankanya fale le fale motho wa tso se re disa station e ke sone ke re ya e ka se nne gore re ka tsaya motho jaaka Siamthanda Kolisi Kolisi tota mo nakong ya tseneng gore a nne captain ya Afrika Borwa le go se bonolo fela gore a tsene re yaanong captain ya Afrika Borwa ke ne le captain wa ntlha wa motho o montsho wa Afrika Borwa ene na le tiro e tono ga mmogo le mokatisi go bereka setlhopha sena go tsene bomampudi ba lefatshe ene o se diri tshwanetse re mo tlhompe ka go letlhakoreng leo e le gore ga a tlhola a tshameka rugby e ntle jalo go na le motho a mo phalang mo lebaleng mme ga gona motho o mo phalang ka go letlhakoreng go nna mo captain wa Afrika Borwa go nna monna o e leng gore ba tshwanetse ba go reetse mo lebaleng so tshwanetse re mo rulele futsi ene mo captain wa Afrika Borwa gore re tshwanetse re mo rotloetse re le batho botlhe ba Afrika Borwa ke ka mogho e batlagelang ka gone re Swart ke lebeletse leane la gago botshelo ba gago mo o tswang gone kwa Gotmarikwe me ke batla go bontsha sengwe se se tlhagelang fa ka Gotmarikwe go na le ba bitsang logo ya rona e re tlhagelang ka yona ka kwa Gotmarikwe e tla tlhagela mo nako e sa fetseng pelo me go tla o sontso le ka fa SABC yaanong o tswile ko SABC o gotlhetse ka fa ke bua ka puo ya rona ke bua ka bokone bophirima o ka re bolela go ntse gore leeto la gago go tlhagelela ka fa Auckland Park o bo sentse o buile ka fa Gotmarikwe mme o gotletse ka fa mo bokone bophirima re bolela go le go nnye gore go dirile jang gore o be a freelancer yaanong e tota ke ngwana wa Gotmarikwe
ene logo yo ke logo e ntle ya Groot Mariko mme nang ke be ile gore ke a e design ke be ke designile ka mokgomo o phalang o bakeng la gore e seng fela gore ke logo e ntle be o itse gore ba reetsi le batho ba itseng ka Groot Mariko re tshwantse re bone gore leina la Groot Mariko le tswa kae leina la Groot Mariko le tswa ke leina la Setswana ka Setswana tota nako tsele ka ene le dingwaga tsa bo 15th 14th century ka di 15th century ka nne 15th 16th century le go na le morafe wa Bakwena o ne o nna go bapana le molapo o fetang mo Groot Mariko le morafe wa Bafurutse one no nna ntlheng ya ko dithabeng le ntlhaele ya go tsena ntse ke re inland go tswa ko molapong mme ba lwela phulo Bafurutse ba bolaya Bakwena ka mokgwa e leng gore madi a bone na tsena mo molapong ene ba bitsa lefapha leo ba le bitsa ba re ke madi a Bakwena through generations e fetogile ya nna madi a Kwena ya nna Madikwe maburu ga ba tsena fa ga ba ka ba kgona go bua lefoko la Madikwe bone ba ibitsa ba re ke Mariku go na le gore ba bitse ba re ke Madikwe ba re ke Mariku ene ga ba re Mariku go na le molapo o motona o fetang fana one ke sone ka Afrikaans o motona ke groot ke sone se tileng ka Groot Mariko ene klein Mariko ke e fetang ko Ziraste ko Sfatlhane ke one ko lapo o monnyane no melapo e mebedi ena e tsama e tsena mo Limpopo gore e tle e felle ko Shai ko Mozambique so go re tswang teng Groot Mariko leina la teng la mmatota ke Madikwe madi a Bakwena ke lefapha le leng gore le na le history e tona tota ga re kgakala go tswa Khaditswene e ne le toropo ya Batswana e ne le la ntlha batho ba basweu kapa missionaries ba tla ka kwano ba tle ba bone gore mo nakong tsele Batswana le ba setse ba itse go bereka ka tshipi le go bereka ka kopore le dilo tse ne le gore merafe e mengwe ne e sa itse ke sone gane nako tsele Mosilekatse a tsena ka fa a lwela dilona a lwela go bolaya Batswana bakeng la gore na batla go itse gore ba kgona go etsa jang dilo tsena e ne le selo se ne sephiri se ne se tshwerwe ke Batswana ene batho ba tswa ko kgakala ba tlo batla sephiri sena sa Batswana se ba nang le sone so history e tona thata ka kwano ene ke selo se ke reng ke history ya Batswana e leng gore rona kapa nka se ke re rona ka gore nako tse dingwe nna ke le Motswana nka se ke tshwana le batho ba basweu ba bangwe batho ba basweu ba tshwanetse ba lebelle gore go diragala eng ka ditlhaloso tsena jaaka ne ke bua ka maina a mafapha ke ditlhaloso ane ke tsa Setswana wow mme o ntile gore ke boetse mo gae ne ke naganne nako tsele gore ke tla boela mo gae ke tlo nna molemirui ke a lema gone yaanong ke ruile dikgomo ke lema masimo a matona mme ke a lema le Batswana ba etsho batho ba ba e gore ra thusana ene go na le dilo tse dintsi tse re di etsang ka kwano go etsa bophelo ba rona freelance e santse le teng mo dinakong tse tsotlhe tsena ne ke santse ke freelance ko Motsweding ga mmogo le ko Thobela ga mmogo le ko Lesedi ke madinyana a tla rekang borotho ke nnete ka tota ke nnete go na le batho ba o berekile le bona bo dikgasong tsa dikgang ke bua ka bo banna ba tshwana le bo Thabiso Pakisi banna ba le bantsi ba tshwana le bo Joe Hudla ba e leng gore ke bua ka bo Zama Masondo
ba berekileng thata ba sentse ba le teng mme bo Thabiso Pakisi ke ba bangwe ba ne ba tlhagela ka fa Soweto ba nna ka fa mo Protea North mme be ba tswa mo radiong ke bua ka bo Thabo Kofa ba nna ba berekileng thata ba sentse ba le teng mo kgwele dinao ke batla go bontsha kganye ya Thabo ke bua ka Thabiso Pakisi ke ba bangwe bo re Qebo Manyapelo the late Qebo Manyapelo CC ba tla ba bitsa jalo a go gona letse ba nna ba tshwana mo radio Sesotho ba berekileng thata ke bua ka bo ke bua ka Thabiso Pakisi o ka gona letsa go le gonye ka bagasi ba bang ba tshwana le bo Thabiso Pakisi e tota Thabiso e le ene ne le bogasi wa motona tata me o ne ke mo itse thata ene le Thabo Kofa ka gore ene le mo nakong khane re le mmogo re gasa mmogo gantsi Thabiso re gasitse mmogo metshameko e malwa me ga go thuse ke bua ka motho ke sa itse sentle tota go bolela eng se sentle ka yena nka rata o bua ka Thabo Kofa nako tsele ga tsena ko SABC ke santse ke gopola ne ke le manager wa sports mo nakong tsele ene so ne ke joka thata le ne le police ke mora ke constable me tota Mr Cool mo dinakong tsena a gasa o gasitse motshameko wa kgwele ya dinao ene especially mo gasitse motshameko wa kgwele ya dinao re kgonne go ya ko sejaneng sa lefatshe ko Fora re tsamaile mmogo re gasa teng a dira Sesotho nna ne ke le technical mo nakong kapa ke le management mo nakong me o tswile ya nna kakapa le ene tota e tona ya motshameko wa kgwele ya dinao le motshameko wa na rata go etsa motshameko wa kgwele ya dinao le motshameko wa mabole mo nakong tsele ene tota nka bua fela ke re mokgona itse motshameko ka teng re tlhole re tshameka nna le ene ke ne ke tshameka le ene ke re monna ga go thuse o ska nna fela o le mogasi wa metshameko bo ipela o ka re o le Chiefs re tshameka fela gore ke batla gore ke le Chiefs ne ke tlhole ke joke le ene ka dilo tse di tshwana le tseo ka gore so ene le monna o na le professional thata ene tiro ena e dira ona e dira ka mogolo Thabiso le ene ka one mokgwa banna ba ka botlalo ke banna ba professional Joe Hutla no bua ka Joe Hutla monna ona le ko stationeng sa Sezulu kapa sa Kosi FM Kosi na go tsele mare ne re tsantse re itse le gore ke ya Sezulu ene tota ene le monna ona ele professional ka mogona ba ga sa ka teng ene tswere jalo so banna ba bantsi bo pika ba tlela di station e merafe e yotlhe ena ne ke bereka le banna ba ileng gore ba nthusitse go nna sekeleng sone go tswa ko go bone go bereka le bone go etsa dilo le bone se ntile gore se nthuse gore le nna ke tle ke tlhaloganye dilo tse dintsi tse leng teng mo kgaso no ke itumela thata go utlwa tshwelo ya gago mme ke itumetse thata o se le bana motho so ka puya tlatlape welcome to ML Talk Show TV podcast re tlhalosa ka berepana re mo di phaposing sa gaso motse moshate ke bua ka Johannesburg Gauteng batla ba bitsa jalo o se le bana station se sa Motsweding FM ene se bitswa bo mmabatho mona go etseletsa maloba ba gasa ka kwa mmabatho FM me ba berekile thata me ba bereka jalo motse moshate mmabatho ba berekile re na le kgagaripa ya rugby ba bitsa the first commentator e sentse le teng ka kwano re bua puo monate ya Setswana ke itumetse go bua puo ya me ga itla wa utlwa puo ke puo ya mo gae ke puo ya no re tlo go fa nako ya go o reneletse rugby me re no go neletsa lineup ya gago me o tla re neletsa motshameko wa rugby go senene me ke tlo go neletsa bona fa o tla bona mo fatshe fa go tla be go na le ba bitsa eng ba bitsa ke bua ka lineup ya bone fale le fale me e tlhagile ke bagasi ba radio Tswana ya maloba me re tlo tlhagisa rugby fa monakoi esa fetisempelo motho wetso ke go bogela ga o reditse ka thoafalo mme o se le bale re na le Renier Swart me Renier Swart o tla rena letsa motshameko
go senene wa ditlhopha tse England ga mmogo le Africa Borwa mo World Cup-ong ka kwano Motsweding ke a go amogela mme ke re e koretse ka boripana mme ga re lebeletse go tloletsa lineup ya setlhopha se sa Africa Borwa e tshameka le England mme e re ke lebelle fa le fale gore re tla tsaya eng fa me a re lebeletse the backward me ke bao me ke to goneletsa ke bao forward ya gago Renier Swart ke bao e tla tlhagelela mo go isa fetseng pele ke yo forward gone ke gontse jalo ba ba tshamekang ko pele go beno ke Malcolm Marx o tla ba le mo hukare bo positioning ya manno a bobedi ga mmogo le Steven Kitsoff wa tla tsa manno a boraro le Frans Malherbe ke ene monna a tla tshamekang mo mannong a ntla gore ke di forward tsena ke bona ba ba khorometsang mo sakanalang kopeng banna ba ileng gore ditlhogo le magetla ke selo se le sengwe ga gona molala ka mokgo ba emeng ka teng ka mokgo ba leng popota ka teng bora ga bone re kra di lock forward e leng gore ke Ebenetsebet o na le ene Lode Jager o shimane o matepe tota o tswa Bloemfontein ke ene o pana le Lode Jager ka mo le toko ga sakanalang kope ke Siamthanda Kolisi o ileng gore ke captain ya teng ga mmogo le Peter Steph Ditoy ene ko morago e tla nna ene Jasper Wiese ke ene a tshamekang 8th man bokoko wa lepiki ke ene moshimane ona 50 Clerk ke ene a tla tshwarang Maleisele ele scrum half me fly half ya gagwe ke ene Andre Pollard bo midfielding ene banna ba ileng gore tshwantse ne roadblock gompieno ke ene Damian de Alinde o pana le ene Lucanio Am me ko lefuka la molema ke Makazola Mapimpi ka go lefukeng la moja ke Cheslin Colby le ko morago kwana ke ene Velile Ru ke ene a tshwantseng a thibele ke setlhopha sa Afrika Borwa ga se tshameka gompieno mo motshamekong ona a re kopane le England kapa Bajatlhapi kapa ante re bitse re re Manyesmane lefoko la Senyesmane kana le tswile ko Batswaneng ga ne ba bona motho mosweu wa ntlha a thuntsa tlou mme ga a feditse e thuntsa a tlolela ko godimo a re yes man Botswana mo utlwa re ona ke le yes man ke teng bo lefoko la Nyesmane le tswang teng ke Manyesmane kapa Bajatlhapi mme a re lebelele setlhopha sa bone le setlhopha sa England sone se tlabe se tshameka go tswa kwa go letlhakoreng la molema go ya kwa letlhakoreng la moja la lebala lena mme ba tla tlosa kgwele mo bobong wa lebala gone jaanong ga ba etsa jalo ba tlosa ka Ferrell tsa kgwele a ifampetšhane o e ragela ko pele mme a tshwarwa sentle fela ke ene Jasper Wiese ga ba re ba mo rubella Jasper Wiese o tsaya kgwele o e fa ene Peter Steph Ditoy o ntsha kgwele a e busetsa morago ya tshwara ke mokoko wa lepiki 50 Clerk go tsaya kgwele ga e busetsa ko morago le ene o e fampetšhane a e ragela ko ntle kana line out e leng gore banna ba England ba tshwanetse ba latlhele kgwele eo mo line out o nte re bone gore tota ba tla ira jang ba tshwere kgwele le ke ene Maxwell o tsaya kgwele tshwanetse a latlhele mo line out teng ba tlola maAfrika Borwa banna ba telele Ebenetsebet ga mmogo le ene Matepe wa tlola wa e tshwara o e tsaya fo pele ga Lewis wa ga England ga ba tsaya kgwele eo ba ya latlhega ya tshwara ke Venapolo o tsaya kgwele a ifa bruru wa go Marco Venapole ga tsaya kgwele a teng a busa ko morago ya tshwara ke England gape ba ifa mpetšhane ba ragela ko pele ya tshwara ke ene Velile Ru tsaya kgwele le ga tsaya kgwele a teng a ifa Makazola Mapimpi o fetile monna le mongwe o fetile babedi wa feta wa boraro a tsaya kgwele a teng a busa gape ka go letlhakoreng lele ga e dira tshwara ke ene Cheslin Colby o lebelo o taboga o ba kgwele fatshe le ke triangle ya Afrika Borwa e leng gore tsene ke Cheslin Colby mo motshamekong ona wa sejana sa lefatshe sa makgaolakgang ka kwano mo Japan. Wow, what a sensational. Re leboge Renier Swart mme re na le mathata a skernike re batla go tswa mo re leng gona bothwetso mme o tla re inela ba bogometseng Renier Swart a re tlisetsa motshameko ka tlhamallo ka kwano re itumetse re sentse re itumetse thata re le maAfrika Borwa mothwetso ele boitumelo mme ke itumetse ga go le ditse motshameko wa rugby mme re itumetse thata mme re na le mathata a skernike fale ne re sentse re tlosa dilo di sa batlo go tloga fano mme ke tseo di a boa mme ke a leboga Renier Swart ka mogo go ne ditseng kgwele
e monate ke bua ka ya rugby ka fano. Renier Swart, batho ba le bantsi mo Afrika Borwa ke bua ka rona ba mmala e tshwana le e ke na le yone e fa jaaka wena o na le mmala o modimo a go fileng one mme ke batla go tlhalosa ka tlhamallo ke re teach us the basics tsa rugby. How go teach you go o neletse kitso e re sna yone re le batho ba ileng gore ke a itse kgwele ya dinao e a tshwana le yona rugby fela wena jaaka o itse o na le boikobo o na le tsotlhe tsona natso ke kopa go neletse matlhale ka gore re ka ithuta jang go itse the basics tsa rugby. E gore go ntse jalo se se farologanang fela mo kgweleng ya dinao kgwele ya dinao le na le batshameki ba le 11 ba ba leng mo lebaleng mo lebaleng setlhopha se sengwe le se sengwe sa rugby ba na le batshameki ba le 15 men ba ba leng mo lebaleng mme o ka ba kgaoganya o re ba bangwe ba ke di forward ba ba tshamekelang ko pele ba ba tshamekelang mo scrum-ong kapa jaaka re se bitsa sa kanalang kope mme go na le back. Wow. Ke boela ko tlhaloso se se le monate mo Setswaneng ne re rata go tlhalosa re re motshameko wa rugby o tshwana le diphepeng tse pedi tse di lwanang ba ba tona ditlhogo tse di tona tsena di a kopana di a thulana ko pele mme kgwele ga e ka tswa ka pela e ye ko mogatleng kapa ko mafukeng ke one o tonyang mogatla ke one o tonyang ko pele kwana o tsenyang di-try rugby gantsi ntse jalo gore ko pele ba lwela kgwele mo sakanalang kopeng kgwele ya teng ga e tswa e taboga ka pela e ya ko mafukeng kapa mo midfielding mo e leng gore ba tlo thuba di-channel ko teng ba tle ba beye kgwele fatshe ke explanation e ntle re e fang bana gore bana le tle le bone gore ke one rugby e tshamekiwa ka mogolo rugby ke motshameko e leng gore ga o kgone go phasa kgwele ko pele o tshwanetse o phasetse kgwele ko morago ga o sa kgone go tshwara kgwele sentle gore o sa e tlampurele ga ba go e phasetsa wa e digela fatshe ra re o di nala dimetsi ke nnokone seo ke phoso e o e dirileng ga e le gore o tsene mo lineng o ko pele ga line ya offside gore o tlo penaliziwa e ka nna penele ke penele e tlo tsang teng ga se fela gore o re offside ya be nna free kick e nna penele so go na le dilo tse dintsi tse di diragalang ga wa tshwana motshameko ke motshameko e leng gore o boima ke motshameko e leng gore batho ba tekeliwa ke motshameko e leng gore batho nako tse dingwe ba gobala mme tota le mo kgweleng ya dinao batho ba gobala le mo metshamekong ye yotlhe go na le dikgobalo tse di nnang teng rugby ga e se tlhole e le motshameko o masisi jalo e leng gore tota bana bomme ne ba tshaba gore bana ba bone ba tshameke rugby gone yanong ke motshameko e leng gore o ka tshamekiwa ke mongwe le mongwe mme se se tshwenya rugby ga se motshameko o ka tshamekelwa mo strateng mo tharo o ka tshameka teng rugby ga se motshameko e leng gore o tlo e tshamekela fela mo roleng mo lebaleng le tletseng mebitla ka gore wawa o diga fatshe dilo tse di tshwanetseng tseo ke sone rugby e sa gole jalo ko magaeng ka gore ga bana di-facility tse di nneng teng ke be e le gore development e ka nna jalo gore ba nne le mo ba ka e dirang teng ba ba ka e tshamekang teng o ka bona o maketse gore batswana ba etsho le batho ba rona gore ba tla tshameka rugby e ntle go boa gape go tlhalosa rugby ke motshameko e leng gore o na le try gore ke ga o ba kgwele fatshe e na le dintlha tse tlhano ka Setswana re bitsa re ke tlhano ka gore ke dintlha tse tlhano ga o ragela ko dikoteng jaaka baenyemane ba e bitsa ba re ke conversion rona re e bitsa tlaleletso o tlaleletsa dintlha gore dintlha tseo di nne supa ke tlaleletso so ke dintlha tse pedi gape penele ga o ka e raga gore e tsene mo dikoteng ke dintlha tse tharo drop kick ke e nngwe e leng gore o tsaya kgwele o e digela fatshe pele o e fa tlhako a mmoulo kapa o e fa setlhako ke rata yalo dintlha tse tharo so ke mokgwa e leng gore o etsa di-points kwa teng ka tlhano
tlaleletso ka penele ga mmogo le drop kick. Re Swart o buile ka go tlala seatla, o buile go tlala seatla, mme ke leboga pelo ya gago, ke leboga boikobo ba gago. Ke rata pelo ya gago, ke pelo ya batho ba batsho. E Kriste go fileng yona, re leboga boikobo ba gago, re leboga batsadi ba gago ba ile gore ba ile ba goneletsa seabe sa gore o ithute puo, mme o bosontse o tsena sekolo ka kwa Motsweding ke a itumela thata, mme o buile go ka tlala seatla, mme re bea tsotlhe ko go Ramasedi re Kriste ga leboga, mme o tlhalositse ka bo the banna ba ileng gore ba ile ba bereka thata, the golden decades of black radio on air. Ke bua ka banna ba tshwana le bo Dan Setsedi, bana ba sentse ba re sile the late Ebo Manyapelo CC ba tle ba bitse jalo. Re se lebale ba sentse ba le gona, ke bua ka Moruti, ke bua ka Sello Phiri ba sentse ba le teng ka kwano. Re bua ka bokgoni jwa bokoni bophirima a ke re ipile ka dipuo tsa rona mo Afrika Borwa motho nna ke bua Morgan Lekgetho bogagabe la bofelo kgosi yaka ke kopa o kaneletsa ba ileng go ba batla go ba bagasi jaaka nna le wena gore ba ka dira jang go gasa kgwele ya dinao kgotsa ba ka gasa ke bua ka kgwele ya sephai kgotsa ba ka gasa kgwele ya rugby jaaka o le o sentse o le number 1 mo Afrika Borwa. O ka goneletsa ka bonnye gore motho ga batla go tshwana le Renier Swart a ka dira jang gore a ipone mo Motsweding FM a ka dira jang. Gore sa ntlha se o tshwanetseng o se dire ga o le mo radio o itse gore o tlhalosa sengwe ko difofu ga gona moreetsi wa gago wa bonang se wena o se bonang, so ka nnete o tlhalosetsa difofu gore go diragalang mo lebaleng. So o tshwanetse o kgone go jaaka motlhami wa drawang picture e ntle le wena o tshwanetse o etse picture eo ka mafoko. O tshwanetse o tlhalose gore motho o sa boneng o a leng ko gae a tla a bone gore wena o bona eng. Ga o dirile seo o mogasi o kgona go gasa kgwele ya dinao kapa o kgona go gasa dilo tse tsotlhe tsena mokgwa o tlhalosang teng gore go diragala eng mo nakong. And seo ke sone se majonko a rona ba tshwantseng ba ise ithuta. O seke wa lebelela fela batshameki o re o itse batshameki and ba dira eng ka kgwele. O tshwanetse o lebelele gore ka botlalo go diragala eng mo lebaleng. Le go ka bua ka nonyane e nngwe kele e ratile go thula kgwele me ga ba re ba ragela kgwele a re o e pasetsa ko monong o mongwe ke sensation, ke dilo tse di tsena, dilo tse di tshwana le tseo. Ga o gasa cricket gantsi go na le dinonyane tse dingwe tse di fetang ka gore go na le nako. Rugby ke motshameko o ka pela thata, so mafoko a mantsi thata go tsenya ga o kgona go tsenya dilo tse dintsi, mme tlhalosa ga o se ka re fela o thekelilwe ke mongwe e re ba mo rubeletse a ke rano go na le pharologanyo le se o reng sone le se leng ko lebaleng. So tshwanetse o tlhalosetse difofu gore go diragalang ko o leng teng. Ga o ka dira seo o tla nna mogasi o pele. O tla nna mogasi o itumedisang thata mo Afrika Borwa. Ke lebogile kgosi yaka, mme ke leboga tsotlhe tse o nang natso, ke leboga nako ya gago, ke leboga ka mogo o amogetseng ka gone. E tla re ga ke feta le nna ke tla ka for Motsweding ke tshwanetse ke tle ka moo ke tlo bua le wena, ke nna fatshe le wena, mme re itumele re bue puo ya rona e sentse le monate mo Afrika Borwa. Mme ke itumetse go nna le wena ka kwano mo thulaganyo ya ML Talk Show. Morgan Lekgetho mogagabe ke itumetse kgosi mantswa bofelo go leletsa talk show ye ya ML Talk Show o se lebale ja ke go boleletse kgosi yaka ke bua ka Renier Swart. Thulaganyo e retswa ke batho ba ko Botswana, e retswa ke batho ba ka kwa United States of America, ke se lebale Afrika Borwa ka puo nngwe ya Sevenda ba bitsa Africa Chipempe ba tla ba bitsa yalo. O ka reng mo nako e sa fetseng pele? Ke a go leboga tlhe gore ke nne le tšhono ya go tlotla le wena. Ke kopa modimo gore tota le thuse o tle o tswelele ka mananeo a o nang le one
gore re tele setshaba sa rona gore go diragala eng tse di simple mo Afrika Borwa. Re ska nna re llela electricity, re llela metsi, re llela matlo, re llela tse dingwe tse dintsi. Mme go na le tse dintsi tse di tisiwang ke batho jaaka wena, tseo di tisetsang batho tse dintang gore o be smile mo melomong ya batho. And modimo fela ke ena ka re thusang gore re tle re kgone go etsa tseo. Ke kopa modimo gore a le thuse ka lenaneo le le nang le lone ka platform e o nang le yone, gore ebile le lefoko la modimo le tle le tswe le pele le isiwe ko bareetsing batho ba e leng gore ba go lebelela mo lenaneong lena. And ke itumela ke re ke le leboga go menagane lefoko le lentle tota la Setswana la go menagane gore ke tle ke nne mongwe o nka nnang guest ya lona mo lenaneong lena. Ne go le monate go tlotla le lona. Before o tsamaya ke na le seabe se ke sa se itumeleng ga ke lebeletse di-podcaster tsa rona mo South Africa, ga ke lebeletse Setswana. The only one person right now ke Letsogo. Ga o lebeletse puo ya Sezulu go na le di-podcast tse dintsi. E kete Batswana ga ba batle ko SABC, ke tla itlhalosa ke batla e tswe mo Afrika Borwa. Me batho ba ntsi ba batla go ba di-commentator tsa Setswana. Me podcast ya Setswana ko Super Sports e nosi, podcast ya Setswana mo ke bua ka Super Sports SABC e nosi. Yaanong ba bantsi ba bua Setsula, ba bua Sezulu, ba bua dipuo tse malebana tse siameng. Goreng re Swarte go na le bonya ka seo? Le nna tota ga ke na karabo go araba, le nna ke ikutlwa fela jalo. O itse ka rugby re gasa ka Super Sport e gasa ka English, ka Afrikaans, ka Xhosa ga mmogo ke tsone tse tharo. Ba na le channel e butsweng, ga ke a bolo tlotla le bone ke re tsenyang puo ya Sesotho. Ga ke re Sesotho ke re Sepedi, Sesotho, Setswana, gore o na le 15 million ya batho ba e leng gore ba batlo itse ka motshameko ona, and ga o ba efe ka leleme la bone. Ga gona le ga ile motho wa iwane o buang ka rugby ka puo ye ntle ya rona ya Sesotho, ba e beile fela ka go letlhakoreng la Xhosa ga mmogo le maZulu. And ga go a siama, me nna ke le nka se kgone go e fetola. Me o bua nnete le ka go letlhakoreng la SABC re lebella o ka re feta Batswana, ga re lebelle gore talente e leng teng ka fo Batswaneng ka fa e tona mo go maswe. Re tshwanetse re lebelle re dire. Me in total ke boela gape ke re Sesotho, puo ya Sotho language e leng Setswana, Sepedi le Sesotho sa ga Moshweshwe, ke dipuo tse e leng gore ga ba di kgathalele go le kalo goreng nka se kgone go araba, and nka se kgone go tsena mo debating ya teng. Ya e botlhoko thata Re Swart, mme ga o lebeletse Super Sports na le mokgasi o buang e le Tshepo a le nosi. Ga o lebeletse mo SABC re lebeletse e leng ke bua ka Letsogo. Me ga o lebeletse puo tse ding tsa Sezulu, o buetse tseo tsa Sexhosa go ya kwa di dintsi thata, o bontsha le Seesemane ke bua ka Sejatlhapi, o bona di-podcast tse dintsi thata. Me re tswe mo lefokong le inverted commas la nepotism, because le lematsa batho. Me ke sona se utlwisa botlhoko. Me ga ke lebetse la bofelo ke a tswa le wena yaanong, go na le batho ba e leng go ba badile podcasting ba tswa sekolo, me ba tsenya di-player tse ne di gola madi a mantsi. Seo se bola ma-Afrika Borwa motho ona gola almost 100,000. Yo leng gore o tswa sekolong ko university o ithutetse puo ya Setswana, o batla go ba mogasi ka Setswana, me ona tshameka bolo o retiile, o tshwanetse a tsene mo kgwele ya dinao. Yaanong e utlwa botlhoko e se le commentator. Mo tse tsotlhe ba ira yalo, ke selo le sone se utlwisa botlhoko. O le professional broadcaster, and o dirile tse tsotlhe mo bophelong ba gago go tlela sena ko bathong ba tshwanetse ba tseye motho e leng gore o na tshameka
ka gore ba nagana gore ene ke ene a itseng motshameko go phala wena ga sa nna jalo re na le bagasi ba e leng gore ke digole ne ba sa kgone go tshameka e seng gore ne ba sa batle go tshameka ba itse motshameko fela jaaka wena o ne o tshameka ebile gongwe ba ka nne ba ile gore ne ba tlo go katisa ebile ka motshameko so seo ga se nnete me the modern day broadcasters ba lebella sone ke selo se se thomileng kwa America ke sone se se thomileng kwa United States of America and se thomile ka basketball le ka gridiron wow a bile gore merafe e mengwe ba tlo lebella gore ba tshwantse re tseye mongwe wa kileng a tshameka motshameko ona ga ba nagane gore somebody o e leng gore o itse go gasa motshameko go phala bana ba ne ba o tshameka ka gore ga ba lebelle motshameko ko leitho la go tshwana e thusa botlhoko Renier Swart me e thusa botlhoko mo e leng go batho ba e leng gore ba na le tshedimosetso e lekaneng ka kgwele ya dinao kgotsa kgwele ya sephai kgotsa ya rugby gotlhelele mme ba tsaya motho o na tshameka setlhopha sa Amakhosi kgotsa setlhopha sa Orlando Pirates se ntse Matepe kgotsa Amazulu kgotsa tsotlhe tse leng teng be ba mo tsenya fela gore o na le kitso a sena kitso mme ba bolaya batho ba rona ma Afrika Borwa but e re ke ska ya gotlhelele mo go yone but ke leboga tshedimosetso ya gago ke leboga boikobo ba gago ke leboga matsapa gago ke leboga tsotlhe tsona le tsone Renier Swart modimo ke yo ke a go leboga ke batlo boela fela kganyenyane ka yone khanye ya gagwe ga re ka boela go nako e leng gore o na le a professional broadcaster o ba pane le a expert's opinion guy so o ka nna wa tsa mokete o ne ile gore ke mo captain wa Kaizer Chiefs o papane le wena o le mokate wa ko Pampir State me o le motho o itseng go gasa o botsa ntate o bapane le wena fela expert opinion ya gago gore o nagana jang ka motshameko then re tla bona ile gore re na le broadcasting e se gore o e fetole ka go letlhakoreng le le ke go leboga go menagane ene tota ka nako ya lona nka itumela ke itumetse go nna le lona ne ke a solofela gore go na le batho ba ileng gore ba bone se ne re se dira gompieno le ba se itumeletse sone ba se itumetse thata go tlogela ka fa ke bua America ba tlhagela ka fa Botswana ba reditse ka tlhoafalo ba reditse ka tsopedi ga e ka tsamorekile ke lebogile kgosi ke itumetse go bua Setswana sa go gae ka kwa Hot Marikwe ke lebogile modimo a bana le wena let me just pray for you Renier Swart let me just declare a blessing upon your life because you have given us your time let me pray for you Father we speak life we beseech the hand of God upon Renier Swart modimo bana le yena ka leina la Kriste le la moya halalang amen amen ke a go leboga raitso ke lebogile kgosi mme ke lebogile e tla re mo nako e sa fediseng pelo ga modimo ka ntata modimo ga dirile gore tsotlhe di apere tshiamo mo kgwele ya dinao ke tla be ke go bolelela ke Renier Swart di tsamaile sentle ba reditse ka tsopedi ga e ka tsamorekile ke go leboga go menagana Thank you Khosi modimo ke yo motho wa tswene le Renier Swart ya ka kwano a na le rona mo thulaganyo ya gago ya mantla mme ke itumetse go bua le ena ka kwano mo thulaganyo ya gago ya MLM Talk Show ba tla ba bitsa jalo ga e tlhalosa ka boripana ke Morgan Lekgetho mo gagabe mme se nkutso botlhoko ke sona sense ke se ntshitse ka kwano wa se rata kgotsa wa se rate ne titswile a ke re thuteng re le maAfrika Borwa re ska tsa batho ba ne ba tshameka kgwele dinao fela go na le batho ba na le kitso e fetang ya bona ga ke re bona o ska ba fa mmereko nyaaya fela a ke re thusaneng re le maAfrika Borwa go na le talente tse dintsi ga o lebeletse puo ya Setswana mo SABC o lebetse puo ya Setswana mo Super Sports ke batho ba le nosi ga o lebeletse ba bantsi bona ba bereka seo se thusa botlhoko ke ka mo gore le ka kwana mo talk show re nepotism tsotlhe tse a ditswe mo Afrika Borwa go tswa mo go nna re Morgan
Lekgetho mo gagabe a kopana gape mo tulaganyo ya gago ya mantlha motho ke tla go neletsa ntletse re expose dilo tse sa siamang mo Afrika Borwa go tswa go nna mo ke Lekgetho mo gagabe re ke feta ka fa mo advert ya rona me ga re tswa mo adverting ke tlabe ke kgona go neletsa tsotlhe tse se nna tswa re ke feta ka fa ke Ladies and gentlemen, we need leaders who are more interested in people. Ladies and gentlemen, we need leaders who are more interested in people than in private ambition. Timeless teachings by world-renowned speaker Myles Munroe. Dr. Myles Munroe authored more than 70 best-selling books, and his work continues to touch millions of people globally. Now, a new book by author Charlie Masara takes a closer look at Munroe's remarkable life. In My Life and Times with Myles Munroe, Charlie shares personal journeys, lessons, and behind-the-scenes stories gained over 2 decades of service. My Life and Times with Myles Munroe by Charlie Masara is now available at leading bookstores. You can also order online at kingdomcommunitysa.org, monroeglobal.com, or email charliemasara at icloud.com. Alternatively, call +27 74 688 2111. Get your copy today to avoid missing out. Only available while stocks last. Motho so ke a gomogela gape ke sentse ke feditse ka kwano me nna le wena mo thulaganyong ya gago ya mantla me ke sentse ke phutha seleng sa me ke sentse ke re ke leboga motho ke leboga matsapa gago ke leboga airtime ya gago ke leboga tsotlhe so nna natso re kopana gape mo nako sa fetseng pele motho a re kopane me ka puo ya Setswana re re a ikomakobe modimo kyo bye bye.